Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Всем мире планеты из Таджикистана. Кому дома надо, пожалуйста, вот этот дом. Телефон номер 915 44 56 56. Вот этот телефон номер. Пожалуйста. Касида хонадар корай. Мархамат. Дар шаҳри Бохтар. Қурбонтепа Бохтар. Вазира Бохтар. Тоҷикистон. Да. Мархамат. Ина телефон номер 915 34 56 56. با اینا 987 34 56 56 933 34 56 56 مرحمت در شهر باختر بهرام اینا دادر یا 11 بگی آش و حلال پول حلال خانه مرحمت باشین مهنت کنن تجربه رحمت و دقتون برگردارون за внимание باشین اول خدا پیغمبر از دولت امر خدا قطعی شکرانه چون وطن دارم چون رحمان رحمت جناب عالی پرزیدنت مونده در سرمان همه وقت کجا باشه باشین رحمت شکرانه کنین الحمدلله چون شهر چون وطن دارم آمین ایدا تاجیکستان های برکت برزه یکم جدا خانه خدا شوه عربستان دیم جدا تاجیکستان شوه رحمت راهبری دولت